Ani Sara Possigee nyane voso ngombe kyango so de yurkaje tin defila zanchang yeto ashanga dan ko gwargande dagban ma dom zonga da washamte ko gumna kan ne rupa ko fa zanchang fasigada mane misa razak so ka to aso zanchang so kam hankal zanchang dan polo ama na yu sekata nyala Possigee anta ne pro progal ba mi kan kadama dagban bliki ni ko ni na sablo Possigee a kan to Google an internet so an yakar nyala Ghana ne fa shaban nan da bene afrobeat no ba progal diane mun nyande fa so producer ha ko to kane Ghana music industry producers ka Possigee ko nulbe yin da so Possigee nyane fa so mun be Iceland so Iceland ma tin nyane fa so mun yin digo wa hankale zanchang dalesha den to na yin ma nyala one of the biggest artists here in Iceland, Arna. There's a water song here in Iceland, kaba build music industry. There's a Possigee nya ngombe kyongo, katinya temo yen de la fila katidege over hankale fashion adam duwoni. So cha antene katinya nyo wanene jikam wanana call mo. So we nage very soon. The mono tin de fila nyanya o mesha ko lan party. So, tena kumbia na Ahmed Adam de la fila ya kaya ni ban zang dagbang yila chang te paga shay pulma banda to mor par fans gadam nam ni mor shamu ken wo be mo wa bakang de man pam so on yalla that's fine so chat present jima tun on yalla keni banda ton de man ama zo bi ma pang de man garba ama so pam pun dagbang yila de bi chan katana de bi chan din de tulu zang chan shay pulu muro da nan interview atandal ma ko kagle katin mahama kayale kama de mbe ngajire wiyala nyala sisala pa wiyala to chan tizan Canada yira ka kunya selmin sinwele nyaba yes Ahmed Adam yalle kalan yalle kama de I want to see my father wala katu ay soba la ka ay soba ba pananda ozanla yila man chan katang ma o language so yarma de konko ma ta selmin selne kanirma ka ba yu that's fine ko na ma onwana dagban na ba to nan lala nkuchan ka kunya da packing yanchi ka kunya da bampiala yen tadil ka sarlara atinya ka dagban chan America to dagban be America my program ka invite to ko kananti zana yiltaba so clearly the number location tire ama I plan ven yalanga tar shebe tire the number ha sham to deal pen dagban chan tinya ka gumda that is fine zuwa te jatam shono ba internet zaman bala on to ku batam in download de kabin shaw so ko ne anti kalab na tinanda tunto jin metu nyu aka vo pata pon ke don alhamdulillah brapille karbi chanchale oraya gba na habira nam ya ne zam bi cham silmin tanga kan wudi ya ti ko cham to jamla nguna de kabni ni nyamle so tin ko cham Ahmed Adam ko yella kle na ma be mo bankpanda bo mampam so gbilsim table yen nyara lala ko kolmo before ka chaman zanye tana ka to wumle bisiya ta kara yoma yo dagban yila ba kaman ka show simin tamba wona za dagban yila chana ba hala cha ankara ke dagban yila ba bai pole na won so kan tira da balma hala ankara yoma yo dagban yila ba pagi no akora nyin chika mi so jenen ndalbeti on ni ya to shamo akuto nye kaman ka TV shel mira kaptin dagban yila no amin kunya krot ni yelma no yamin yel TV TV station to betul ko par sagan nim yan yel na zanam yan be na aku to garte kumasi na wuzo ay to gum dagban yila makaswe yila yel bo gadam yila wo ngun yila yel wo to nyimber ni manan tan nya kam mo len bel ma be dagbana masta biti yan de brincen tonia juliet chef different ma kayna mamma ya
Kayina mama. Okay, mpanya yetu ama. Kayina mama jam silment is mat to gatinya ya. Dagomba yam inde nsor belma. Now so kayina kan jam da ma de bicha shele. Biya na mi ko dogla kayan swimming pool. He kayan swimming pool. Child wete pool. So this is what the legendary respected Ahmed Adam ko yele. Then oko itola ndajini mane. Ngonye dwale piamo yulma wala ka bondel Abu Sadiq ko satu Abu Sadiq yen ka biya na mi ko dul ka yang non ko dule ayam swimming pool bien kalala cheme ki tekpa apart from now habi yen si ti yen tabiya mangle so oyelongo I don't know hali mbonya pani mane ba de biene ko yen ti ne gadam no hali o fala wisha nimza no pande bo mampam ne gadam no ban no bacham bandaro to nangle and it is true bam pilma now you can yarama bankana nyani en number sabe nangle denon yellala ka biab nigi ka gadam chanti jini radio ne ka ya hati yelni Ahmed Adam nang la jealous of him no copyright ora gnan copyright yilanama la ilaha illa allah muhammad rasulullah kabu sarikmi kam me mama rams Fuseni Ramatu ban mazasa ban boda renir me at that particular time ma amazungo tinye bne temperature yilala atele onne bna wala ka bonde yila ma wilma patron kin customer ara chantu dito the video even recently Tanzania nzoma wilma agba Diamond oyilma o Diamond goza video bene kama concept bizan nangle so understand why kagadam yella and seriously be so yelmo the man kamade this time gadam is becoming too arrogant. I observe Rodir Fila. I don't know for whatever reason he's getting carried away by the more he trying to pass the can feel that how abu no man need to no boy selling no and so you yes it is true but in semala ben shao I chen Tony bound fans man check out chen Tony man and I just only banku new near pam ka sha garam ka feel because I'm not number 2 kan yin ko yeto o yelmiti including ban mamma bramwea bo pass eplo ke ba kan te digi is in a chen me ko le no tunu changa in gbulu chanta partial that's all che katinya tini tunyi Ahmed Mujahi Bello o response ma zanti Danta Possigee ka so akate so kam gum yala Possigee ya mangle ka yi dagban tanka dagban savulgo ka ko dwa ka madwa me tema Ankara kanyina ama mbaba yila savulgo okay so Possigee apart from Possigee ma you didn't kunya amusoro awal kasa kam ko gula Possigee won de panzo kasa kan ka to ko zo jom te baye to ashare zon da ba sham don go yire dagban especially to music industry ma tiyan yal nan ma anya sarki kanye yana zankana Ghana music industry pune tilogo bena ta hana Iceland wana Iceland ma an kamna ninte record edda Salmin panyo ko nan Afrobeat okay o konkunya Salmin pangon nan Afrobeat Europe be in the world okay there's o yila Finland na wonon man plane tickets tamana nan kana ninte record okay those can be Iceland. So you go come na Iceland based off Arna or Yila ma record yes. Not a help from Afrobeat yes wow well that's also katinya because it in your dagbana betin ma biya so katinya to dagban music industry so ma phone I'm producing them for sure be a helping them for sure oh yeah because you fancy gadam na me Don Sirle dans le gila na program gila nangole ntalinya duni wow ntalinya duni ela okay okay yes okay so amene de sir na isa nwa yibeto nang gila zon da wa chante za kula on social media ma zo yile ba upcoming na ngoma fas kadam se mene ami be yeto ashe den kalma agomle Dr. Razak mine be Dr. Razak ni yale Alhaji Razak ni yal Shalma yamanguna Alhaji Razak ni yal Shalma yamang ni nyale ko sa yule dagban yila ma ban wumdele be ban dadle nyala dagbana
Dagban bin darle. Okay. Compared to kaman sarkodie ning yila ma. Okay. Angum dagban mun download sarkodie yila. Aigbe mun download sarkodie. Piapim mun download sarkodie yila. Ama de nung tom kayen nya kambong be tunzunra munda fancy gadam be makasio yila. Okay. Ngumda. Okay. So Alhaji Razak ni yal shalma dede kul nyale ama bung bubble shamma kaman be emotions inche yeto amane dezo ka yal shalma ama all that aside ma yaman le ko yara So anya ka faskadam reply le or reply shama ballen ni mane is a mature better but to know because to me my understand kadma Mr. Razak nandabia at but time ma Bandanya never shabaka to you back away at a banama. Yes. Zwan wa yimi better need to kana. You disrespect Bambi Yang Wama, Kabjane. So, Bula Yetwaka, man. Yeah, there's no yerma. Emotions man, trade pony. There's no fancy gadam reply Shama. Ama Tunjule Alhaji Razak ni yal Shalma. O points nila Dabangila ma. Dem chan Shama. Ko din chan Shama. Ankara nama banyan wumle nyala Dagomba Asama nama banyan wumle Dagomba okay Kumasi banyan wumle Dagomba ama StonebWoy shatta wale sarkodie Kim promise many bank palema bila nama the old Ghana so come gum deleme okay those Mr. Razak points ma muna dede nyale dede kunyale so tell them for you to actually Dagban music industry, the point is the channel Rochelle Polo as music producer can you never someone when digi as Saliki and Nam the Pune Bazahabe to our T1 northern part of my especially but Benabi and Kana there's a Kurawama a hanker Pune so then Kapnan to dwell like a Yila Makata but there can Kantana. Okay, Janta Misali. Anya fancy Gadam in sarkodie Yilama. Wunda maketelo be wunda maketo nyala Faisal okay Sultan Music okay wunda maketi ilama okay kadipchena Accra okay kasukam ka sigadam to wini awards shanga wow okay aside that oyila bidi ka Ankara bubble kaman fancy gadam yilamba you have a point there. Apart from la music, ma konko. Anya, dozo Dagban yilama de marketing nyale. Anya Makasio, Omin Mugis. Okay. Yilama. Okay. The that in Accra because combination ma. Nibjan ma. Pigeon min Dagban lema. Okay. The marketing ma. Din da chance wakaso nda your studio. Okay. Kanda dengila yilama ti Makasio. Okay. Anya ya. Okay. Dozo Dagban yilama din kunya good Ghana ka Ankara nam de Kumasi nang bubble she marketing be marketing veyelenga marketing shall be marketing veyelenga ka di chena Accra ka sukam antena radio station be antena TV station be ne da bayila ma den transfer ko guy mo anye ne for someone na za for le gule ma fu no wa amia na to wumbe ras chacha can play your one of music kanyanya because Jangan tu. No 90s bro. 90s kuna kwa. 90s. Sawa da. Jangan o wan yo.
Atigla guy. Atigla guy. Dabangila de come na wum pam. Guy ngo. Example nyala merchant talent ma. Yes. Guy ngo raschacha bereke out of me. Karanya pompo stretching shell one jama. Kama to make a music ma shebia one pile lo shell polo ka to ban rocha ma. It's a normal. How you know to kumela rakatlan kala. Like guy ngo ma. I mean pompo Jaho ko non le wela ha le ko do she no ben cha kam za ha ni na sender video na ma share to kan yele ko reaching up to me na kadama nan use ma wala kan to na be ka tan to yele kam be za ba mi nyem cha be mi gbada na to push o haji nya na kadama bana to dole social no to help no halko ku ni do za yenga in the northern region waranya nimfo so ngum play pa ha kam zarazaka na mayar waza na bakana zongo obe painful no pam mpasha tanko nyala opportunity ma ne yala lo mpasha ni san o video na ma no na sene wojila na mshaza zanta ka nyanya ami new artist no one old artist wo ka tan to dole ne to rate fan shell dia ka so adiane to bambia outside country no ma ba titinya ka ta brother needra ka tan to help. So inshallah nani Sarah yet wa abu amal na zanzan yala upcoming artists man all artists the Dagomba ni yel shalma ka face kam wa soma we dia yel shalma aning de yila market ma nyala must am market ya yila vinya nga kabe bambe Ghana za tunzunura ben Dagomba ben sokam kabum ayila. Secondly Gilan ma tinning to the Malay to situation in charge emotional in charge come on so yelvin sha kat bole come on yel shama de to know yella I thirdly to so you come on tinya new dam cigar there's a fire there's a haramun yele okay abala Gilama anung liba the Simpson a mind bending street okay kanang la ilama ama anzang la nyama ucha 10 years be 20 years outcome ma be anang good okay now I'm pleading to everyone to support Chacha the situation man tizahantinya ban banyan sofa test them be dunia so them para structure man do solo to support me okay